turabashohoje mwongeye kwirwa inshuti bakunzi ba Ishimwe Official. Uyu ni wa mwaka tugiye kubagezaho amakuru y'ibyiriwe mu nkuru z'ingenzi ziriwe hano hanze aha. Nyuma y'uko M23 yakoze withdraw ejo hahise, dore ko hari hiriwe imirwano muri Walikale ndetse M23 ikanafata Walikale. Nyuma y'uko ifashe Walikale ndetse igenzura neza cyane uwo mujyi, iyo teritware M23 yari iri kuyigenzura iri mu maboko ya M23. AFC M23 yahise irekura uwo mujyi mbere y'uko yarekuye teritware ya Walikale. Aha nicyo kiri kwibazwa giti: ese M23 yarekuye Walikale burundu cyangwa se ni bimwe? Ariko hari amakuru avuga ko M23 yayirekuye mu buryo burambye. Gusa Kongo ishobora kuba iri mu nzira yo kwemera ibiganiro na M23, kuko ibi ngibi byasohotse Kongo, abayobozi ba Kongo nyuma y'aho Perezida Tshisekedi ajya i Katari guhura na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ibiganiro bagize bishobora kuba ari umusaruro, umwe mu misaruro yavuyemo yuko Kongo nyine ishobora kuba iri mu nzira yo kwemera ibiganiro na M23. Iyi myanzuro ya M23 yafashe yo kurekura teritwari ya Walikale, twebwe nk'abakurikirana iby'iyi ntambara turabona M23 ariyo ubwayo yarekuye teritwari ya Walikale ku bushake. Gusa hari amakuru yasohotse avuga ko koko leta ya Kongo yemeye ibiganiro bisesuye na M23. Ibi byavuzwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yemeye ibiganiro. Yavuze ko leta ya Kongo yemeye ibiganiro bisesuye na M23. Ibi byavuzwe na Kayikwamba Thérèse, uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Kongo. Amacenga y'uko umutwe wa M23 ari gukorwa ni ukugira ngo M23 ishyire mu gatego leta ya Kongo. Icyo ni ikibazo twibaza n'abantu bibaza. Ariko ibi bivuze iki rero? Ibi bivuze ko nk'uko bisanzwe iyo M23 itanze agahenge, akenshi iba ifite indi mipangu. Urugero turebe nk'ifatwa rya Bukavu. M23 yari yaratangaje ko hari agahenge, maze haraciye kabiri twumva ngo i Bukavu hari intambara ikomeye ikaze. Dore ko hano nk'urugero iki gihe Bukavu, Kivu y'Amajyepfo nyine ijyamo intambara ku buryo bukaze. Iki gihe nibwo Tshisekedi yagiye i Burayi ngo gusaba inkunga, agiye gusaba inkunga, nibwo i Bukavu hahise hafatwa. Rero ibi bivuze iki? Bivuze ko agahenge ka M23 gashobora kuba gahatse ikindi kintu. Kari agahenge M23 iba yashizeho, turabizi neza ko ntabwo yagashiraho ubusa, haba hari ibintu bigahatse, biri inyuma y'ako gahenge pe. Niko abayobozi ba M23 bakunda kubigenza. Ibi ngibi dore ko n'ubundi M23 itangiye
itagiye kure cyane. N'ubundi M23 iva Walikale ikora withdraw nyine barekura uriya mujyi wa Walikale. Hari basubiye inyuma ho gatoya ijya hagati, hari agasantere kari hagati ya agace kari hagati ya Walikale na Kisangani. M23 yibereye mu gasantere kari hagati ya Walikale na Kisangani. Ibyo kandi byahise bituma M23 isohora itangazo rigira riti nta muntu, mbese impamvu yasohoye ni kuri za ntumwa, riti nta ntumwa z'umuryango w'abibumbye zemerewe kugera mu duce AFC M23 iyobora. Mbese akari agace ukuva ngo Nord Kivu na Sud Kivu, ziriya Kivu zombi ndetse naho M23 hose iri, ngo nta ntumwa z'umuryango w'abibumbye, nta ntumwa n'imwe yemerewe kugera muri utwo duce M23 iyobora. Dore ko byavuga ko muri kino cyumweru kiraza ziriya ntumwa zizaza gusura ahantu M23 igenzura, izaza muri Congo. Urumva ko byashobokaga ko zizagirana hano hamwe aho M23 iyobora. Noneho andi makuru ariho Muhoozi, mbere y'uko dore ko yamaze iminsi ari mu Rwanda, yaraje mu Rwanda, nyuma y'uko atashye yahise ashyira ku nkuta ze akoresha ibingibi. Muhoozi Kainerugaba we ati M23 nigire vuba ifate Gisangani cyangwa se twe tujye kubyikorera. Muhoozi kandi ati twe nk'igihugu cya Uganda nta na rimwe tuzigera tubuza cyangwa se twitambika M23. Vuga ngo Muhoozi we mu marangamutima ye, mu byo yavuze byose, mu byo avuga byose aba ashyigikiye Uganda, ashyigikiye AFC M23 ibyikora. Ko yavuze hano ngo nige gufata M23, nigire vuba ifate Gisangani. Ibi yabyanditse ku nkuta ze akoresha nkoranyambaga. Iri ni itangazo yashizeho. Muhoozi rero asigaye we nta byo guca ku ruhande, aravuga ati ngewe M23 niba yabinaniwe twe nivuge twigireyo, twigire kubikora ibyo yananiwe. Muhoozi we aba yumva yakwigira no mu rugamba uko mba mubona. Tubibutsa gukora subscribe, abantu mutarakandaho ukazogera mukandeho, nyaboneka tujye tubana, mudushigikire muri byinshi, muri ibi byinshi tuzajya tubana muri uru rugendo tugiye kujya tubanamo. Mudushigikire, ni karibu rwose, mukande subscribe